meghalayapost.news. Kasamla lari kenti nong ben arp saus nem karta kabasyong basa home site sning lat maurong riboy district kabala Jah Naduh ka arp san Tarik uluber arajar arpun riang talap biang eka henen kesni daki Bahaïing ngasem katkum kajing itu ba nong ben ubade mamatra jong kasamla laong bahadian kajing ja jong ka Naduh ketiga taring kilalap biang eka men kesni bat menta kadang don hapadang kajing sya sumar habethani hospital nongpoh nakaliang ki Bahaïing ngasem kila pentep bakim perkwa ban keren pajba syapang gani kajing ja nrei kila penpa ba kasamla kadang don hapadang kajing sitom layat thu ru bahaga basdang lara eka sya umsning CHC ban ajing sumar nrei hadian lapen kitno eka syabethani hospital nongpoh nakapenta kajing sumar ka bakampaka syushu ki Bahaïing ngasem kila ai khoblai ya baro ki blai don benta ha kajing bat kajing pen seprang ya kadur jongka hakirun san social media kila pen pauru kajing kublai ya kador bar shnong seng samla shnong seng gentai shnong balang persbitiran site sning RBYF sning circle ki parlok parajor ki Bahaïing Ngasem baru ya ki pulet jongka sning police station ki balature sitom banwat ya ka meghalayapost.news.